This of you, Jesus Christ, ngor hakelizano kenise purushura vorga bapate kelushaya. Romeo go tata, me petata. Siro uke penyufu kriya kejako, pum harula kikele lazowe. Kehu poche chiri uze ke villa prezo getze wesibate. Ngo kezeri zali kukre udi hepengwa tenye. Ngo voketa dori zali hau kelile deri che dori ngo keze kelila lena. Zali kukre udi hepengwa tenye. A Jesu anu krakemesa waya ngo keze kelila lena. Jesus sutsi wate sho chili no zali ku me pekenya Wate
kriu di seradi he ke penyofa sali ku kriu di ke seradi how ke zekili 사슬이 도에 디기게도 해고게 크리토 해고게 베노파 디누 히노 해고부 게메 크리바탈레시 시디 노 해고게 베노파 그저 해고부 럭가서지 이시디 부에 보티오는 이부 해고체도 게테지세디 인케자 인케고 인케라글야고 레디 니부히고 너소도디 모즈노 버탈리데 너 히고르소고 리리케스 니부히고부르 소실게달라 히고 크리히시치 히고부 리버디 nzie mogole nfelie sidi nginu nteja mulichi hego poriki krikidi nipu lera kini shokrekelie usuvadi ler kechaba tezakezi nipu zekesedi nipu sekechuri lerdin mozanaba nipu no hego nu hego kelhu pette kosi salano no nipu hego chedo so sedi mozana voryawe kikuno tenukesho kisikejashiri zekesedi nipu chedo no sovorgeja hego suriba keshe nursery nipu kemeji ke ba jinha ke ba siketuri lerdin mozanaba nipu hego matoko silidi mozanon tejago sidi hego nidi tezie ke sonai bawe no hego petashidi nipu hego bunno potike bunno zoshuri infolie no holie di nginu ke ningulie nginu ke lingulie tejago sidi luvoge do tejakope hego me boge chatchi 제도 니부노 해고 누시디 해고 크리히시지 해고 보리케 크리기저는 너서 보리케 크리기저는 디고 게푸 잡부고 쇼보도 앞에 띠고분 모즈노 리리게스 쓰지 해고 테미조가절라 니부 해고 테미 길레시디 테미 메도시디 니부 게리비에 해고 길레노 보르도도 도타와 야리로 니부 나서코노 해고 게조바실레 데리 해고 분노 해고 카페 모즈노 카케르노시디 니푸르 소게체 게토노 무로프노노 디제게체 히고베 타시지 헤고를 늘려야겠고 헤고 실리야겠고 인게 토디는 헤고 기쁘시야겠고 헤고 부스고 디제디 루시게도 헤고 베타시지 헤고 부미 크리살레게도 인딜리기뷰 세디 니푸 로프 가다도 게지고 켈라게체 부게션 디에스고 슈리 제디 루사실레게도 노스노히고
크로히시지 이거 셔페 코시지 백개리 우실레모디 기주 마토고 기주 눈열고 비시디 끼리 우시디 이거 마케 크랄레베 이거 마도다야 내너 이거 모즈리리로 이거 쓰기는 게링울이야 눈에 드는 거스는 바슬라 이거 마서 코슈리 플리치 이거 너너가 니부 메케크라 exam kachuba no hatiunu ngo krohisli u hieshidi nipu matho shugejbe teguna ntezasidi ubu matho shukhreligeto teja khashichi givike shuro kape tshichi cedo nichugo nipu porhiki krigijana ngeto digo rna sepe thawogedo teguna nichugo zo shuri teja khashili jidi kapsidi mpelalashiya Hego higo ke luno nipu sigiliko mozno mugiliko sedi lusigedo tejakabe hego tsha hego taslichi revera veshegedo siro kihuki krino vodi inja pushegedo sigechuri nie tie porhike krigijna nzanunu upi hyasedi to topra lukteshike krigike tope tegno nipu no rogolichi Hego cedo haidi porhiki krigijana ki husawogedo beteguna nolerde hego zebale hego krohisha sidi hego bununu nipu nrfubuler hego ke susidi potia ho pevovo chedi ke lagelu Jesu Christa zano shashiawe amen
Patego ti sovi presomo. Jedo ngo Afghanistan seye ula chale do deri seye hauze shared system huzat at rasome krobo zevar wazala go introduce sa mood ego program chigi training program go the track no taje suzeri hoyosakya pusa shidi matsuburi ego program orila chasasa shinazala at ugo ego Jacob Pusaperido. Hego Chigi Indian Christian Camping Association, Hego Outdoor Leadership Course, Taba Musuzedi Takrakere course, but that's really Mud Suzedi Takrakenya practical training. Body Ngo campsite the track Nunu, but he got February 1st week, he said that Dubado Kenya. Sili that he got March Ketsi Ketso, March Salaketso, Kesedi Bavado. He got students come careful about Mipo Gujarat no, Mipo Pune no, Mipo Bangalore no, Mipo Manipur no, Muhigo, Miasoru, Nagaland no, City Higo, Kese Kepakroba mood, Chiki. Northeast Zone represents the Indian Christian Camping Association board member Saba Mohigo outdoor leadership course how coordinator Sadi course Mahoba. Well, I'll quickly introduce our team. Lim Chong, can you please stand? Yeah, Lim Chong Liro Tamenglong Manipur Nunud former associate Boto. Yeah, Boto Liro Dimapur Nunud. Yeah, Dimapur Nunud. No Parva associate. We have Sam. Yeah, Sam Liro Surat, Gujarat Nunut, and Karan. Karan Liro Pune, Maharashtra Nuvarva, Associate Seye. Seye Liro UBC member was a, yeah. Seye Pate Kriya Mu Seye nearly wrote Siza Zuriat, got youth member, yeah. And Vinod, yeah, Vinod Liro Bangalore Nunut, Vorba Puri campsite po manager Chaya. Seye Sangbo. Sangbo Liro Twin Sang Nunuva for Pastor Achu Zedit for Resource Center Manager Zedit Baya Socie Azelia. Yeah, Azelia read outdoor leadership course, however, Mopo the track manager Sava Pateshiva Socie Kivisa Liro he got driver Mohigo Kugu Zedigo. You go Kesakapro Higo Nisava. Yeah, he got him introduces Zla who made Mafurizale, Karakirizale, he got Nukamaziaco, right? Shiva, there it me, Kenya, me say she did recovery, Salachiki, Shilaba, mood, you got Lachasache, and then you got Matsuki, request to say, oh, personal prayer, Nori, Chiri Kazidit, he got Lachasa, Nokichasia. Next week, this weekend, he got trainer for Bangalore, Novoraje, Purliro, wilderness skills, got he got Patagidola, Vorja Povori, he got Dubato Kenya, he got Zebadi, wilderness skills, got Patado, he got Zadie, but it Zakunu Camp Sedava, he got 3 nights, Zakunu Badi, he got on wilderness skills, Kopo, Katzamata, she's a plan Bazala, Sokolarisa. Chasajek is the most important lead. Puazam he got health me puribu, show measure
ta kal holando sula chase je ke za surni ko request sir Afghanistan liro Taliban go la party ke ko se ke le se go Muslim me jo go salary themi kel hu jo pa ta ke khage za di go ke me se ke za themi mi che sadi ke ze seye chala ke za si zo no ba huri ka chak pro go Christian me go mu nanya ke krisia ke me go ri kel hu jo ke kri ke zo go mi che pidi go ke ze seye chala ba ke za si zo bo tiu nuba Afghanistan lirot Iran Pakistan mu China associate Turkmenistan Uzbekistan Tajikistan ki samhya country kya krapo khu fadi baya ge za sayepo mu how besit Iran Afghanistan besit crossroad of civilization idi ke ya ge za si za sayepo until 1992 so katso lokiro ugo democratic government ri body ugo thriving civilization po country po sadi ugo photo ke we grobo ugo satigi video mo photo grobo ma hosa je European countries kom here za themi go udot zagori u kalu jogo sige cha chaya deri 1992 society go Muslim jogo sedi phake khake za ta jogo se ga za sarkari party se di themi kalu jo Chris savor ga da sige changu mu rememia for ga za Shivori for 2021 2001 ticket Al Qaeda ko krata Osama bin Laden at US World Trade Center pe pukesa siet USA pu army ke chebe Afghanistan no sidi ugo Al Qaeda mu Taliban ko ze terhat ugo ze ke gidi ugo hobie ugo bu tarasa ge za sivoda di ugo sarkari deri Taliban go mood Al Qaeda go KIA ke to kro hago terrorist group go ke ko se ke zo no ugo ke ko bitse so zori ugo to ugo donori ke no ready krata bo kro ba le ke mo si ke tsovor Sivor 2021 ticket US sarkari po army go recall chala ke le tiu no Taliban go la party ke ko selale di ugo thajo Islam Muslim me jo kare ko pa tesala le dim hakke khake cha ke ko se ke cha silale le ke cha mu su zedi ugo thali tha ugo seyo nuri mu seye ke krizedi ugo thali tha se ke cha sukuri thatsa seker ker ke da mu themi khe ta hamar ke cha po Afghanistan themi go khe ta hamar ke cha ke cha na gori gradi ke me je ke cha sige jeng pa krapar mud Krista me ketsa zedi kepatsa ugo ke kham hathori ke kraba mud there is donori ke peleme go ugo delike view saba ke je gorisi mu Afghan ugo army go Taliban mu ke ye ke to kro go terrorist gori me ke kra Zimhogo Moody Ukepanver read Zakas Hegata Pusilegata Sigatritsaba, Tamika Dilike view, Silidi Hauginu Shapragilia, deliverance Hauginu Muliva, freedom Hono Capeleugi, Christian Megi, Capeleugi, Sungulaba gets who experience the Dilike view, Lileba gets there is Cherry, Temia, Caprazate, Dilike V, Simo Tozologet, Renamo Tozologet. Ballo ke zalat thanu ke meje ke za suri ke za saba mud Afghan no ke pelemigo ke miche se zuri u ke pele se ke zaza mud dili ke vid zageza ma ke kri korizo deri ugot Christian satellite television broadcast mu radio program gon sogonunu themie Zovori ingom hedi ke perkodi delegivi sale mozori ugo delegivi ranzalia bageta secretary selba sugino mi ke kra delegivi usileba ngo ke chandun sorut hebiba ke zasadi ngo ke ze chalido hanu hazati ke bago bud point 1 mutunye Islam jobun ke bugeba God Jisu ginu kella ke liye shapra ke liye mu camera ngule ke tola chache point ke new Afghan ke pelle ko u ke penyo fa ke ko bu u ko go cheke thepfu
mu khapi bali ke tola chache hanu ro hanu li ro ngo point se mu die Taliban rafnyo go bu cheke disha ya ke jau Krista se ke seli ke tola chache diu ke chacha mu se mor ke sho darugo sebo chopfa ke ba nyol hu go chole ke tola chache rohano ke ba goli ro point pengumo surunya Afghanistan sorkari bu ke sikele sedi ponyol hu pate khie mu khrohi ke tule ke tola chache soru Afghanistan no thenumi ko thau shoseba mu okay panyofu shaprakele thaja sever shage tola chache mu hati mu pasone ke bago set online no ke ze rusho ke bago bu thigot at share sake hidi go outdoor leadership course la chasa higo students ko mi kerba ke visari full time higo ke ze ke kro hidi ke pakra chala higo la chasa che ke za ya ke ze de ke chasa damo uti se le vida ke krenya pu pesiwe che do higo kersho ti house di higo ke ze ke nur he jisu zanu Afghanistan se you se mojanu lavoria no kerhi ke panyupu ke ja nipu hego su si mu hego su zedi Afghanistan se ye hon la nunyo ko se di moja no voria we no ji su zano hego ke chairan nisha di hego chageba nunyo ha ko mogi thaja se vor ke sache ke ye ke to krogo ke ko se ke liu zedi nipu Afghanistan no themie miche pe mu ke pezodi nipu mehu mejedi seye chakeba nipu hego teze hako lando nipu hego nu kemeje mu nipu hego nu cha keza hego su sedi mojunu variawe no ngu mejedi sapragele be sedi nipu seye hanu forsha bahuri ke peleme ko mu ke chakro ke kriko nanya ke krize ke jako shiri no nipu shaprakele mo ke ko bese di utsa ta jobu nipu ke ko ke semi buri ta jo bo themi ko khre ke tu mo nipu rago ke le nunyo se di nkino ke form hasiu se di ke ko ke semi ko buri ta jo cha ke rebe cha perebe ke peleme ko mo ke chakro ko ri favor tsale ke do no nton ke ko no nton tiu no hako chepe visa Afghanistan se ye ho cha ke sorhola ke se che ego nunyo hako pate se di mojene voya ke peleme patsa panya ke ja themi ko buri no ke ri ke panyo fu ke cha nipu ubusi che nanya ke krize ke jame ko bu kristame ke peleu ke thou ke cha kristame rashoya ke ja no ke ri ke panyo fu no ke thou ke panyo fu ke cha ubusi di ke lu khapen se ke le che ke meje ke cha se ke se de nipu ke meje ke menga miche di njapucha lu ke do ke peleme ko no ke ko cha se penyi pe ko pe utsa o ke pelle che penyi pe ko pe utsa di u ke pelle tha se se di o ni pu njapu chu zo bale ke do non ke pelle me ko kri se che he ko ke chan nun ha ko pa te jisu zanu e mo zanu forsa di ni pu he ko ke se ke nu re jisu zanu nun ha ko patela cha sha we amen je ngo offering la chale do ushers ko no pe je ko la da ake chatsanla ke khenya pun pesiwe che do kersho ti hola uni pu higo che khakesano rasho do je no jabi se di higo khashake do patem hogi khasha mu hibu khakesano nkinu ngule ke cha sit tu di ke thje se di khashake le che mu ni pu ke ngu ke le ko se di japu le thot se ke fa pa te ko hogi thajabu pa ke le che merisha ke to ko shiri no ke ni cha pa krasha o sri cha pa ni pa ko se che jisu zan cha amen
lesson pemudi prasado cheliko kribudi ker tefa nunu ker suru cheliko kribudi ker tefa nunu ker suru. The scripture passage is taken from Psalm 119, 9 to 16. Psalm 119, 9 to 16. Kim hedi krisa meruli mesa balita. Ndio zepet di lokeligi nudo. A amelu petesia nfa abu ndie kono no rotita hetsumo. Amelu no ndio le pevia. Ngike pumatsa moleke dola. Hey Jehovah, nke tseu tsuchi. Njoko pie a petaschi. A atie pie no tsunu ke sedi ko petepu pesia. A njabu ko chao no ania. Kisaki ni la unia ke jade. A njoko me do dio. Mu nchako me hotera dio. Ndie kake shako no anito a ndie rakramotalo. Hawani pudi. On behalf of Union Baptist Church, I want to welcome our friends who have come to join us this morning in this worship service. Most of you have come from outside the state, and it's nice having you here, and so welcome to our church. Unfortunately for you this morning, you will have to bear with us as the services will be mostly conducted in Tenidi, Nangami, but some of the points will be given in English also, so I hope you're able to follow the message as we move along. We are doing a series this year on the subject of living God's Word, and that is the series, or that is the subject we're following for the year, and so we hope you follow the message as we share some of our points on the screen. Jithie dibo muchayo mezidi jedo kaze Bible ke proverb prakasha mezidi chili kukri budi ker tafa surunu ker suru ha mo sanata ugo February jakeni ni Sunday theriuno ukehu hichie UBC vision statement suhari kaze pressure musuhar kaka salasha Christat nunu kaze pochadi ukepenyofa die okay, when you create, but you create more potemia creature, get he, moja pukachuki who put studio, it gets a how I say, okay, who vision statements the Ugo gets a capapaya. Sumezidi chitye, living the word, diu sel lukasha, how hakapuba. Kim hidi we kepenyofa diu sel hushli vishi kepenyofa kim hidi kepenyofa diu khesali vishi gets suhari kepushde Sunday therionu February Sunday therionu kepenyofa diu nu lukasha theja ko idi ugo theja prakasha theja mengu gacha mo theja unni ke liye hago ha chai hai ke propo ke pule vogada Sunday unuri kepatha ravi ko ugo jayo mezidi ke penyo fati sekazalasha ugo ke puk vorgacha hakonu sigilie puri ke krigri gacha nu ugo diebo hawa living the word dionu lukacha wa ke puli vi ka ba sugo hari ke pusha ke penyo fat dionu chatha kha ka sugo diese chiglie hawari ke puse desde Krista ke penyofa ke ri diu ke so hari ugo Reverend Dr. Atsie Johan Kirio nu ke pukisni hor kabadio u ke pelebu ke tho diu nu riba ke liye so hari mikropo ke pushde
ke penyo fa dio bu ro fa che ke digisha agwari ke puvo dio mizel hu ke jugnu ke tho dio gi thaglie agwari ke puvo dio ke penyo fa dienu ke tu cha mu ngu ke me jem ha tho somor ga cho cha tha kha ga ko se tha ga sha agwari ugo ke pu sa vo dio mu ke penyo fa dio se ja pu ka che ugo mission crew no liro ke penyo fa dio se di ja pu ka che diligi vi ja pu che ga ja agwari ke pu pe kramiche moche do eliro ke penyo fa dio ginu ke me sa ke lu ke liye purity through God's word how ha ke pushna tha February ja ke nin hiri ke pushde chili khu kre bodi ke thefa holy ro chili ke chat tho de mu Bible no chapter ke chat tho longest psalm and the longest chapter in the Bible Psalm 119 hanu 176 verses ba mahako ha pe te ka zabi section me fe ke nie chsidi ibri mi die khu me fe ke nie ba ya ga ja hako ha hinu ka za sha sala 176 verses hako ha ka zabi theta idi section me fe ke nie chsa uko kerio mo hosede mo chi do section ke new ibri mi die nu alphabet ke new bet ge cha su ha ke pudo thao ni go tho ni Bible mo ka sikiri su ha division su ha ngu bet me chi do verse tefanunu keresoru mu kepukeshim hedi holy ro themyebu silirali gedola priya gajamyebu prali mu silirali gedola gazabye acrostic format nu ibrimie die letter kumefe kinyego hinu kazashamu beth holy ro second de ugo kepugelie krobo lelasana gazu holy ro chili kukre bodi ke thefunu zogaja kepenyo fa die puga ju suhanu die tha sega ba so anguli there are different words used for God's word in Psalm 119 tejo lo torah ke ju suhapo desie puga shediu word ibri medinuli ro tabar ke ju di suharo ke new desie chapigo judgments mispathim ke ju di habo dia pungulye musuhari se japugo testimonies idut mori idot ke dia ha ri se dia khagasgo commandments miswa mori miswat ke dia hari ibi medinu se aza khagasgo statutes hukim ke dia pori se tha diego precepts pikudim ike dia pori sela mu diu word imra die porhi ke kriga cha hai ge chokro bosedi ke penyu fa diu idi pukasha chili khu kre bodi ke thefanu mulie kidi bonaga ali Bible scholar bo pukaja ke penyu fa die sa ye chu ga cha me ya thor ga cha su thor ga ba ho hanu die por bi sedi su ha pu ke kali gan de sala die ke kri ge cha sedi ke penyu fa die ha pukasha za ye chu ga cha ke penyu fa die ha pukasha pu je do ke pulin na ga cha purity through God's word diu ginu utsa me sagle awha ke pushna tha mo bet howli ro bet igetu de ibi medinu second alphabet mo mi Bible scholar bu pugaza bet howli ro ibi medinu house key igetu so hari pubashe sala scholar so pugaza this section tells us how to make our heart a home for the word of God umelu unubunu ke penyo fa kibo siligivi so hapuga ba so hari Bible scholar boy pusha verse kiriu no puga ja kim hedi krisami early ma sabalida ndiu zepet dil hugeligi nudio how can a young person stay on the path of purity by living according to God's word get zogasha pongulie and that is the question of purity get zogaju musuli ro kim hedi krisami early ma sabalida how ha it's a difficult question to answer thiazatiu nuri how ha ka cho mo jitiu nuri me ka cho ba ya kim hedi ma sabalida akal hu kim hedi ma sabalida igeta but it is a very important question that everyone must ask ourselves ugo peteri ka cho so mor shoga uthi ula ka cho so mor shoga question bowe
mo ka zo ka za ho no Chrisamie la pe ko di ka zo sha de ha ha Chrisar miri pu ba zo piche miri pu ba zo chu miri pu ba zo de Chrisamie la ka zo pe ko ka sha nguli ki la mo na Chrisar tiu nu ke me sa ke lu ka sha ha ula re ga zo ha le le vizo Saint Augustine ne poka cha ko me ye se ya mo Saint Augustine ke cha cha ka za poka cha no poka za Lord make me pure but not yet idi cha abu me sale je dei thasale je mo zalo ge za ka cha bori ba ge za so angule kizuwe u ki pu ge za mo kizuwe ji ti no Chrisar mi he ga ba so ali ro Chrisar sa ga ba ge sa to me do chale je pizza zali di sa sin no nto ka penyo fa fali je e ge za si ge zari leya Chrisar mi ke kari su leya ji ge sa to enjoy tsazali ame do tsazali idi pizza zali di sino a serious za ko le do ge zu suri le da ya mo Chrisar mi ke ma sak lu ge za ha ular re ko ge zu ha uto ke lu nuri ngu su zo mo su ha ki hu puri le levi kidi bugala laga ili ro Chrisar tiu nu u Chrisar chadi unum hagaza mori melhumel hagaza sigazu bo Chrisar mi gi baya atua gi nuri su ngu tuzo hawhalari ulari ko gaza sigazu bo banye zhe hasiri u kelunum hasi wisdom hawhari zagazala ke mesalul kelulu gazu nuri ular ko gaza su hari pulevi zhe uto green gaza bo independence freedom bo mengu gaza su hari Chrisar mi gi baya zhe Chopu mengugo tar Chris gaza ukele so hakiri chopu mengugo tar Chris gaza so ha bu control cha gaza so hari Chrisar mi ki krapi ha halari mes ka lulu repinie Chrisar mi la zhe sikira ka morim hanya mahara mengu gaza so hari Chrisar mi ki krapi ha halari ni zhe Chrisar mi liro ukromie Toria Hazaki Gambono, Chrisar Gambono, Tazude, Chrisar Gambono, Mipo, Chrisamipo, Council Saba, Boy Akipugaza, Acromizeke Perogazano, Acromizeke Kotogazano, Ajit the Sedale, Gilamna, I'm always the odd one out. Tibetano, I Krigatala, I a girlfriend Bamo. This year, Miazedi, Teni Miazedi, Zeshokaza Suhatsamhayamo. So I'm the odd one out, Edipo Akipu. Azalano so sisi punguri meje dari apokipu gaza be proud of your reputation so ha reputation so ha vis gaza reputation bode mo nzemi semhe gaza gorze ke komori vi dia pokipu sa hai gaza thawon ba hai gaza tibon ba Chrisar mela pettegi ripu ba zo de Chrisar me ke me sak lu gaza hawnu ular rek gaza hai gaza ba gaza la ka zo gazu nu kim hedi Chrisar me early me sabale da gaza su ha se ka zo sha How can a young man cleanse his way? Cleanse his way. Ibri medin liro, pochau letus liro. Kim hedi ke mesa chau nu diolida. Igeza suhapu bade. Ora geza dia suhangulie. Ibri medin nu musu liro chau bubade. Mu ora liro chabo nu diovogaja suhapu bade. Mo garibo mori guard po ta gaza suhanu po chau metsimichi dingu gada suha puwashi Chrisar tiu nu kedi bo sidi u jorli chlia shi suwe u chau chawdaya u habie u chau chawdaya sla su hiu nuri wele levi and that is why the question of purity this important question is a question everyone must ask ourselves and look for answers. How can we keep ourselves pure? The question of purity. Chakenu, the answer for purity. Verse tefa kenu pothelaki mohosilio ndiu zepe chidil hukele ginutyo isi. Kala kasha su haro mechidi mulie. Su segaja Katsogasha hawnu kala gasha suhaliro
chili zokashu we kepenyo first sakasha so hangulie. The psalmist turns his question into prayer by living according to your word. Idipwe kepenyo fikipusha. The psalmist turns to God in prayer as he responds to this question. By living according to your word, he speaks to God. Ndiu zepacha dilhukileginu. Mo English nuliro by taking heed according to your word. Pochao liro menyodi lemendokasha, paying careful attention, keeping watch menyodi mohokasha. So hapubade. Kapenyo fa diu sidi lemendo mo zepet jadil hukilie ginu zogacha suha puba. And so the answer to the question of purity is simply this: by paying careful attention to the word of God. Bible commentator po dojagabaki pugaja. The foundation for a morally pure life is found in God's word. Isi mahause kasasana ba. Kemasa kalhul hulige jo chathamu medzeke thowe kepenyo fa diogini zo isi. God's word shows us the standard of purity. Kemasa kalhu medzligivi chathau kepenyo fa dinmulia. God's word shows us the reasons for purity. Kemasa kalhu chago kepenyo fa dionunu silia. God's word shows us the difficulty of purity. Kemasa kalhu kit deri lu reji ketu swari kepenyo fa dionu pugashangulia. God's word shows us the blessings of purity. Kemasa kalhu thejago ri kepenyo fa dionu ngulia. God's word shows us how to be born again and converted into a holy life. Penyo ka salali kemasa kalhu lukilie sorry kepenyo fa dionu chathangulia. God's word shows us the way to be empowered. Kepenyo fa kalhu e kemasa fa ginu zogaju. We kepenyo tie ketho tie ngulia. God's word is a refuge against temptation. Me do ke phi penali di kemasa kalhu lukilia ha kepenyo fa dinu mechidi pusha. God's word is a light that clears away the deceptive fog of seduction and temptation. Kemasa kalhu ngumu si mech tuligetyo ke ziu zogacha suha ugo ketodi nunguli. God's word is a mirror that helps us see ourselves. Kemasa kalhu ligetyo la kravabom hedi ubu utyo ungulia kaja suha ketodi nungulia. Haigezokro Bible commentator boy pusha muki derika thoshi. Timothy kenyo kenye mefe kenye nozo shiri. Che pumengu ko terhidalie. Krisar tiunu medzabalo ga tiunu che pumengu ko terhilie egezo suha ke thodi nungulie. Efesa ko pengu mefe suru Johan ker pengu se hanungu kelie. Ke penyu fudie. Utse ke mesasia ga suha pu. It says God's word washes us from impurity. This year Romi ko ker kinye ponunu kinye onu ke penyo fadie u kelet se ke mesasia ga se ke disia ga su haringulie. Mo ke penyo fadie u bunu kim hidi u kelhu ke mesale do shi suha pu meche ga sengulie. Jisu zo shiri Johan ker pengu senu pu ga ani ko kipu ga se diula nye mesale de isi. Ke penyo fa diola no we mesali dishi. You are cleansed because of the word that Jesus has spoken. This year Johan ker thinye no pugaza ke those ugo chikemes the those ugo chikemes saleje in diu ke thoso idi jisue ke chacha. Sanctify them by the truth. Your word is truth. Ipo sijimi gola jisue ke chacha. Sala ketso ga sha suhazidi kala ga suha metsa mechi ga baso hangulie we u kalhu se ka masali nali ro ke me ke penyo fadio si le mo zemenyo saje. C.H. Spurgeon pugaja, even with the greatest care a man will go astray if his map misleads him. Even with the most accurate map, he will still lose his road if he does not take heed. Rveka dogi menyo sedi ucha thau lesu map pu
me hobari me pu ke krabaro ucha pe zwadio deri u me pu cha u me pu ucha thau me jibari me zidi cha thau zeshmoro vodio gabanu voli kenzo sla we ucha thau se morso mo ugo map buliro get thodiu the word of God, the Bible. And that is why the psalmist says, by living according to your word, Ndiu tsezeka shiginu mesale gibiso hapusha. Jesus oshiri kresami botsa tiche serga baki satane vodi pakedo. Kecha keme voti buno ugo hawa New Year do mati dienunu kepenyo fediuri sekazale mu tejawari ka pushdes la thie pulal hode derek his samya botsdi bolle thochse de doti podo jisga bagi jisu zoshiri medo ki phize ke se mu medo ke phize ke se ke se ti honi jiswe vasse poke do ke junu vasse poe kepenyo fedie se di medo ke phi penne ke li so anguli we Jesus resisted the temptation of Satan 3 times as a young man through God's word. Just so, the commitment to purity. Kagashu, commitment. Verse ker mukerpo. Amelupe tese and fer. Abu ndie kagashu ko nunu ertzita hiechumu. Ndie pie amelunu shilete. Abu ngi ke puma chmoleke la. You see. Chili zogashu we, chili tugashu we. O katsibie. Kepenyo fer. Zakasha so hangulie amelo petese en fotyo deri poe potho potha tsuri siba poe prasha zoshi po khatsi so shiri po sunu thaligi vi keko po jino bamo poe techuda talivi poe thatcha gazala sala suri poe prasha ndie khagasho nu urjida hejumu idi poe potho poke cholaga jo swaricha sala po commitsa so deri a commitment sunu a thatsili vi momuga getso so ha potho pakatso amelu petesen fuya po commitment po dedication hawa hangulie with my whole heart mahalanu umelue kepenyo fadie sipesu kesunu kepenyo fadie chese kesunu umelu tha hawa meye thorso yepo pugaza. The Bible is not a textbook to be read and memorized, but a law, but commands to be understood and obeyed. You see, kepenyo dia lesa dabom hidi pemo segelie, si segele so hasomo. De kepenyo dia ko chezegelie so hameye ko. Sala chilitu ko jawe. I seek you. You see, amelu petese nfya. Kepenyo dia. Mengu ka ja haunu kepenyo fadie a kepenyo fagaba so hapusha haunum haba ugo sili give you sa kepenyo fadie igeba ha kepenyo fupubazo ugo Dr. Aji kepenyo fadie ka sa ka shino Johan Pono nu ka sa ka so hanuri po pusha jisue kepenyo fadiu zo mu jisue kepenyo fuzo ke so hapusha sala kepenyo fadie igashiki chili zo ka shu zo shi kepenyo fe pugaba so hangulie pula ka zo soru no pugaja a tie nki de ka ko pie melunu jojo. You see, these commands that I give you are to be in your hearts. Kepenyo fe de ka ko se melunu tole mor so ka so hapusha Orthodox Jews koli ro hauha le peja sedi le kemesi sedi practice tia literally practice ya Orthodox Jews ko tefillin moli phylacteries igetse practice bobaya ukuli ro kepenyo fdia ha ko ha sedi utsunu phagelie ubunu phagelie sigetse practice ko baya ni ko tho online nori mohosrevi Orthodox Jews ko kepenyo fdio pinsele di lesa dakatsa ga se utsunu pha ubunu phageja so hangulie mo ketho dinu haige jokrobo Pragilila ugwa so literally practice gaba so hangulia Christian mi ke kazo shri Bible tegeza haidi tegeza so unia homie
melhudi u Bible pibaros homio ke hegeza ni mo gaza sigeza express ya la Bible haidi tele mo shogas menyodi u Bible pili mo shogaza sigeza seke betaya mo microbo ke nana sia gaza ko bolio u Bible Christian me levi mori nana ke krimi levi u religious book piegeza so ha menyodi piegeza melhudi haidi piegeza ni amo de se melu penyo gele so ha sigeza puya Deri hawa tejo puba mode u Bible bu tebie u melu penyo gelie u jenu tyo sigelie u tsigi phagele u bugi phagele suha implies sabamo deri diewe pugasha to hide God's word in your heart isi ndiepe amelunu shelite I've hidden your word in my heart. Unnu khashagile so haliro. It is not talking about physical practices or symbolic practices of keeping God's word, but the inner practice of hiding God's word in our hearts. Mo halanu kepenyo fadiu prayer. Mo bemo gaza hawa me thorzo. Mo chido hawa sedi ki huburi chesanba. Christian me kekra kekri mori persecuted nations kono kepet se ke sega ba sihe kono Christian mi ke krazo shi Bible haidi ugo midi bilegen zode homili ro ukinu u Bible sega ba so anguli liro tebie ke die chega da sikijeri chya sala North Korea for example North Korea no Christian mi go u Bible selian zode ugo midi sala pemmo pragaza su ha ula mi thorje Kepetse ke segaba kepetse regaba sihegunu kepelemie memorize kepenyo fa di memorize segeza su hatsu yaje ke thodinori ugo magacho ko teta ponunu di hagingu gelie Jerusalem ke hunu kepetse res separa mu Christian me keri go me ke kari tase Judea mu Samaria no vagada so hangule de ugo tapa ke so hanu ugo kepenyo fa diwe ugo melunu bagazala ugo erkado gazala dogada tagada so go ugo vonu kepenyo fa die unu ga baso ha se japu chla sa sidi sunu no kepenyo fa die a kepenyo fa ke huwe grobarli krista mo we grobarli Jesus ocheri ugo kinda ke pusha kepenyo fa diu po melu ga bala satane po per hedover gajgi vasse metsa mechidi po kepenyo fa diu prasha po melunu bagazala po su prasha Idi Satan perhilie. Memorizing God's word is a defense against sin. Abun gi ke puma chumuli ke dola ndipie amelunu selije isi. Commitment to purity involves memorizing God's word with our heart and mind. Ugo hawari tedo ki view boga su hale shike me kunyo ke kari unyonyo habie unyonyo kroibe ubu ke thodie Bemogele, so ha practice ke vi sebozo. Practice ke vi sebozo. Ugo ha ha tsepe krasake. Ke so hari se me krunyogo, ke krimori me krunyogo me zogo ki pushia. Uthori mu unyonyori kroibe ke pinya fa di bemogele ha me thorzo. Cha diu. The praise and prayer for purity. Ke thezie mu ke chao. Verse ke kenye mu ke senungu gele hey thejaka fu Jehovah. Chunuga je njogo pie ape tasaje a tibie no chunuga she digo pete pupesia praise be to you Lord teach me your decrees with my lips I recount all the laws that come from your mouth chili haunu pragasha su hazidi pue ke tezie khabi ke penyo fatse ke songali hey teja ka fu Jehovah ke tezie sense ya we geja The Bible will keep you from sin, but sin will keep you from the Bible. Ke thodie mbu ke phuma ze ke petseli dio, deri ke phuma mbu ke thodiu ze ke petseta dio isi. Muk chili tu ke su siba. Sala poe ke penyo fubu pope tagasha, podike su ko sedi pope tagasha su ha mengu. Njoko pie ape tasaje idi poe kepenyo fa thezie ga cha chakre poe su se di kepenyo fa ki poke chaicha
ke thezie mu ke cha ni pu bu ke penya fu bu potho potiu se bo pe thasunu ke za po ke cha so hangulie uko mi ke kazo shiri ke pe thamie bible ke pe thamie ke vi ke krai dear nudi ke tho di si pe sulia mi ke krau ke hunu SOBF class 3 attend so ade ni ka ke ha mi ke kraba do homie bible college nuri vo di ke penyo fa di si pe su ke le si ke ba homie ki ti ki nu study bible commentary go lesson da go phuti bible si pe su ke le si ke ba zo ma ko pe tet samor so se pe kramor so ba deri u ke cha ke mi tho bo se ni pu bu po thyo u pe thas je ke su ri se chamor so we musala ha ke krau khro hi le ke bi ba zo de ni pu bu po thyo por fu ki nu po thyo po diu se u pe tha ga su ha mengu ke asala utho ke lu nu ni ko ri how har ni ko experience pre wata me che bible probadi ho ki bo le mo to ba di die bo u devotion ti ko nu ke pe nya fe po thyo me chame chi di ma bo u enlighten se ga se u se ga se si ga se ti ni ya per si ba ya ga passage bo le vi de ko ni bo u ke cha cha ba mo ke pe nya fe ze ke ko to ke ba ti bo nu po di we ma ka sa bo se u pe ga cham he si ga ti ni ya eureka moments ko bo ni ya mo su we ki di ba la ga li ro we u kha bi ke pe nya fe di se ga so na ke pe nya fe po thyo por fu gi nu pe tha se ya ga sa u enlighten se ya ga sa su ha so mo chili we chili zo ke shu we pu ga ja a ti pi no se ga se di go pe te pu pe si ya with my lips I recount all the laws that come from your ke pe nya fe pope tagasha pope sigasha ko sedi a atina nu pudio isi sala ke thezie mo ka cha haw hangulie pengu mu thelao the joy of purity ke new verse ke die ke pengu mo ke suro ai njapu ko chau nu ania kishiking ni la unia ka jadde a ntha de go me dojo mu nchago me hotel dio ndie khagaso konu anidio a ndie kramotal ho I rejoice in following your statutes I meditate on your precepts I delight in your decrees you see rejoice delight kepenyo fediu ginu uniga ba kepenyo fediu unigele finding joy finding delight in God's word awari muswe cheli thu gaso we ke panya fadie kid deburi pola sushi kid deburi pola me yeshi kisikingi sikira ka kiri mei pomare ko ka so hasiki la poe diu ki ponni ke thokele so hangulia kini ke thoe ke panya fadiu si pesugele ginu paria true joy comes from following and understanding God's word. But unfortunately, many Christians have lost this joy. Kepele me ke kazo shui. Kepeni fadiu ginu ki ni parya ga so ha. Nguli mo ga za. Chigazo gipade. Sadly, many Christians have lost the joy of reading and following God's word. Kepeni fadiu prana ga za. Kepeni fadiu ga prana unigile so ha zagada. Zagada kepele mi ke kragi ba de kidi bolaga why chakro boba chaboli ro kiglamona bible pragaza hawa kiri ma ke kri uni ko gaza so ha useba gadala because there are more entertaining things to do than reading the Bible movies games watching reels spending time on social media these things are more entertaining muhahalano hakoha bu uti seper bagada hakoha ginuwe uti bevo bagada sigeza krapide kikri bolario because we think there are more important things to do than reading the Bible proba mori hakiri meye ko gaza amathoba smor shogaza sikiri smor shogaza amato kikri ba gaza sigeza ledaya lesser pragaza libi office no gaza u business mori onyo moho gaza kikru meza gaza hakoha se meye ko gada ha ko me ye mo ga so ha pu ba mo de
ke panya fadie pragazikiri ha ko ha se mi ye ko gata so hapu ba prioritize le mo gata so hapu ba halanuri ukini jagata sigitui le levi. Or sometimes because we think the Bible is too hard to understand. Pravari sile amole sala pravari pochazali igeza. Sometimes we think it's boring and lifeless. Bible pravari hapuri unukem bamole pragaba bozole igeza kelle ugi bagata. Sisi okay bo Bible pravari so sa le thomelazo pastor mie mori kratamelazo alamo igeza sikizri le raya. Bible press segeza so alamo mediernal lero sizo igeza suri le raya. Deri potiga krasa most often we don't read our Bible because it shows us our sin. Bible pressure Bible get thodiwe upet thasya gazala uke puma thabie u thatchgo thabie u kesia gazala we pranamoraya. It rebukes our wrongs, it attacks our unholiness, and that is why we often don't read the Bible. Prelemu kelhunum habo chomubagata kekrabagata suha thabim pekedaya, and that is why we don't read the Bible. Salano kinda push there. The Bible will keep you from sin, or sin will keep you from the Bible. Ke thodie nbu ke phumaoze ke petseli do modaro ke phumae nbu ke thodioze ke petseda do isi. Die thelaunu habo se di thie hakia UBC no for ke kothoria kaza online nori ke kothoga ba chi do habo se anun pe kridi ni ko pete chesana ba ugo Bible pragazunu hard copy how ha perfectly like ke tsu se ni ko ki chasana ba not from our phones ugo chitiu nu phone se di Bible pragazuri kraphidazo mu sigazuri tiniazo mu suri meyezo rveke to ki mori ke petseni to gazigi u phone nu Bible pragaza suhama pori ke kramo deri Bible utho kiti kinunu mori umatomatsunu Bible ujinu badi prlegeviti uno so shiri we u phone se di pragada wa practice healthy semonye gaza suhale digital Bible go chi do convenience sere u phone nu Bible pragile hawa sere deri kimi chekro boba gaza u go hago halle sekhe poliro digital Bible u phone nu Bible pragaba suha u kevam hadaya. We are easily distracted when we use our phones to read the Bible. Kela mano phone mo hobar message bola fordo notification bo fordo phaki kribo sele give so option phone no bade sela so ha u distract somehow ya. Digital Bible u phone no Bible pragaza hawali ro purpose su gaza u kelle khatsi be pragasa so hat sele mo da ya. So se phone no go Bible pragaza so ha pakesime pugaza doctors kori so hapuya moro neurologist kori so hapuya u memory u vili ke toe lesda progress so ha u memory vi ko liashe moche do kiti wala themi go pemo gaza u memory touch thorda ga lior go phone go digital devices ko set thorga dala u go memory touch ga so hapuya muso ha ka thozo u memory so hari limit so ya gaza so se go digital Bible phone no Bible progress hawali ro ubu pumawali gibi chari krapi probal zoshiri uke vagaza pabo ukelle ke khagaza suhari krapi sela pumawali gibi chari krako islan ugo ketho die printed Bible hawa se pekra ke gaza se uchasana ba physical Bible printed Bible hawa poke me vikro ba tuzo muso halio Bible physical Bible hawa pragaba tiunu u kevgaza suhari sakoya so se Bible probably battery la unu mori vide network la unu mori vi nde mori u phone crash la legivi mori battery chi la legivi suko hala unu kenda bamo just sesedi we suko la unu modi prelegivi so ha ba se kenda ke pugashe medi physical Bible lesser da prokeli so ha u memory la vi tuzo gaza so ha ma kesimi so ha puya. So se physical Bible prokeli hawa u discipline se kele hapono bat tulidi pilidi prokeli hawa u discipline se ko kele so hariba so se u tiri se si ko kele so haba tuzo sala u ke hunu u go ke zedi
physical printed Bible how ha se pekra gaza chike gaza se ni ko pete chesne a office no atho a chegazla po mo de a office no hayobo atho dotzaba ya gaza boliro af office no a Bible am hojigil hisi baya a study Bible baya muso office no kribesi baya muso liro atho a encourage atho a challenge na gaza la office no work le tiu no ke panyo fa diu hega ba so ngo ka shunu no prasa mo so gaza se ke panyo fa diu ba cha ta mo so gaza ke le si dia Bible office no hebe baya mo how ha to example bu ba zo ke zedi ke panyo fa die ke sugar le how ha progo gaza no ka she ke ugo ke zedi video yo mo ho zedi potela chli do I also have a reason why I wanted to give you guys the $5. But there's something I have that's special for you. Now each of you are very special. That you want. So what I heard was something that you really liked. And so I heard that you really loved this book and that this blessed you, and so I bought you your very own so you don't have to turn it in. Never, never, never. This belongs to you. Thank you, Grandma. Look, my love. Look, Thank you. oh, you're so welcome. And I pray that the words in this Bible blesses your soul. And this says, presented to Bela Aguilar. oh unise ni chu hayo liro po Bible po mengu se baya po to po personal Bible ma mo po safa su ngubadi po Bible proponi se ga so ha lewadi Bible po to po Bible po khri ni chu hayo so mo po po to po Bible hayo angu ga siki poni thori po mi tsa krzo ga ta so hangu sha ki de bori u cheshi mo ni chu mie u nyonyo po hai se le zo we ge so hari se o ga cha ba ke penyo fa die po mare thorzo mo ke penyo fa die ugo progo ga zunu se go ga zunu u kha ga sa se ke a an tha tha di go me do dio mo un cha go me ho ter dio ndie kha ga so go nu an ni dio a ndie gramotal ho idi chili we pusha dio ginu u che ga me sa ke le purity through God's word. The question of purity the answer for purity the commitment to purity the praise and prayer for purity the joy of purity new se preke ke kala mona po dio we uche ke me sase ka jala ngo pete ke zedi tali ku krikin Chris city hepengwa Chris city me fa pengu ndie teji po ke mi ha ke le pete ke se da le me
ke chatela che ga mo zu go peteri je do u kha ka sala bi ke penya fat ke le ti bo bali do me di ur ne se de mo che je mo sho ga zam ke kari ke puli de sala u go mi pu pu ga za mi liu ke zedi u go tho u me se nu u ke chatali di u kha ka sala bi ke penya fat se bo diu prna ga za che zen ga za bo diu ngu ni ko ke le ti che bo che je ga za se di u go u kha ka sala bi ni pu che ke Hallelujah, ke kri ke masa ni pu no che do he go kri di mo ke shoti honu he go bu ndi ke sa ko har na ke le lan pe zie he go ke pu ga vonu ndiu samoro he mesali gen zo ga za ke mesa ka lu le ke dio hawe ndi sigeli ndier na ke le mu ndi che ze ke le mu ndiu bu he cha tha ke le gin zo ga za he go ke puli we ndie progajonori hego he khakos mo sho ga su haring mo sha ndie mengu ga su hanuri he te he cha ko mo sho ga ba su hari hego ke push de ni bu hego mi ka krazo shiri ndie progajono ndie se ga haunu he me so chi ga su hana ta chi pi ga ba su ha he thwe ngu ba we sla nong me ji di ji do ndier na ke le se di in ke sarfa ke ko se di he ko mi pu ko char chaka sa se di he bu ndie mengu ko ke le mo ndie gi he kha ko ke se gi no ni pu ke ma sa ke lu su hari lu si le gi no he ko cross je ke te zie te che tru pe te se nsia Jehovah bu ja pie ni chlie mo ni ze bali je Jehovah bu po zi pie ni va pe zilie mo ni krie ni ngume je ke le tse Jehovah bu poki ni zipie ni mo holie mu nu nepie ni tsikilio tsuche amen amen ke pesiga za tipo selido ugo hazari ke pusde deri fogaza sunday january za mefe senye zanyo koto sandeu baladio han he za puche ke de goliro agree forest jail merlita paramedical zanyo koto go mocha he ke sese ke de goliro daklin naga bazar zan ko thoko ke hu puri haw hale badi vor sandin ye zan ko thosani ke ko thola sa je ki niuli ro ugo ki kinu unyo ke medze ga zo la mi jonyo la cradle room bo ke se be baya mu haw hali ro thenu go la zo ho ke zo hari pushia unyo medze ga za haw no privacy su ha se mo sho baya sala ho ki bo the fu go si chomodi information no si chomo ga la zo si di ledi ba ga da su ha se amo ha cradle room li ro thenu ko la zo ga su ha se ke pesisi ya ke hu buri su ha lebadi ke puli je honyo ke se li ro ugo general meeting ke pu go from hindi thie ke hu se ba do mo thie general meeting no li ro the se ministry report ko ministry department heads ko se ka za so do church auditors ko bu ko audit report kha so do mo sala ke hu se general meeting ba press je ke se ni ko ke chasya mo ba jo ga ba go pd jubilee hall no ugo refreshment sele idi se no piri akya no ke hula ke le so acho do ho pete ko bezio